Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo ka diti kapitan dito a barangay, tata? Madam. Apay ka di? Kanyat maipaay ko. Siyak ti may isang opisyal iti gunglo dagiti pet lovers. No kayat yu ti makisalit iti programa mi amang tarakan. When no mga daktar ka dagiti makita yu anayaw awan. When no awan mga sikaso nga ayok ang mabalin ahos pet. Imbag no adda mayat iti kasta ma'am. Kan may siya. Awan mo't nayaw awan apet dito kabildatan. Addalat ta kapitan. Nang runa iti kabakiran. No adda na ulila, wano nagsakit kadagiti naganak da, wano adda dagiti makita yung adda sugat na. Tulungan ida, tapno saan da matay latnan. Pasensya ma'am. Nga masigurado nga awan kasta dita. No mampay kasta, kapitan, no asino man ti makasara, kataraknan na, addan to premyo na kada kami. No adda premyo. Masigurado nga ado ti mayat. Ay, ibaga kadagi kita tao. Taaywanan da. Ken agasan da. No da makita da. Nga ayok nga da sugat na. Good, kapitan. I-report yu adagos kada kami. Tatumulong kami itipan na kataming tinasao apet. Interesado ka kadi itimbagan ni kapitan. Ano adda makitam nga adda sugat na nga animal. Katulungan. Awan mo't dakis na. Sa maysa, kaat si titarakay no nayaw awan when no nasugat. Adda ka no pa'y premyo timang tarakag. Mayat mo day tasing-asing ti grupo ti pet lovers. Ang awan mo ti amo ka nayaw awan when no ada sugat na nga ayop itoy. Nukas pangarigan tadda masalamaam. Alaom kaday ataraknan. Una, adda mo't tumulaw. Kun maysa, bareng podno ti kunada nga da premyo na. Kasta kanumad timbaga ti babae, anak kisaukin ni kapitan. Anya day taing sangput mo, Inteng. Napidog ko nga ukan. Nakutaran iti igit ti kalsada. Sus, naaawa ako. Kay, agyan dito'y balay day ta nga ukan. Nuawan mang tuntun ako kapilita. Ika mga na iti kanenda. Tane, kasla mabisin. Imbag no saan ang matay day ta. Nagkutaw. Sungarod apa kanin. Tapno saan namatay. Sapay nagpintas na. Burburan. Napintas ko nam di ta nakakutkot tong nga asaw. Ha? Ay, kasla samsamraid. Nagaatid tong tinutut na. Sapay nakadilat na kanayon. Style naman. Siguro. Sana si katidildilatan na. Kamangalat ka nila na. Itimplam, itigatas na. Kanya na taimat mo kwa, Rab. Nasaraka ka na palabugan nga anak tibaka si Jay Bantay ang kail. Taraknak man. Imbis nga may sa ka analaad iji balay mo, ada kadwa maon. Kasano nga'y magamanaladak, katimalakmat kada kayaw. Aminan yung araw, danalaad kayo, may tangkay. Saan? Joke only? Anya day diyang kahit? Awan mo't aso yaw. Adan Nasarakak iti igit ti kalsada. Taraknat, no awan timang tuntun. No kasta. Aso titarakin mau. Kat bagas mo't kanyak. Anya day taba daw. Patun samad. Anwam ngay day taba daw. Saan abato day toy? Adda na biyag iti unag day toy abato ako nam. Kasano ko mga adda na biyag iti unag day ta abataw? Tapno makita am ti kunkunak na biyag iti unag day toy abataw. Kargaam day tabatsa iti danaw. Ta itapog ko day toy kunam abataw. Alaman nga raw. Mabitla ang takargaak to'y batsa iti danaw. Aday ta. Itapog kon, tikon ko na mabataw. Na. Pag umay, kunak no ba to itay? Uray siya. Kunak no ba to lang? Idinakita ka nagkutay. Hinala ko na.
Maray, adaman nasarakan ni Badong ko apag-ong ijay waeg. Ah, Nagpintas. Inkabil ko iti dakkel abatya nga dadanum na. aya. Ay, uray ni Inteng. Adamot nasarakan na nga ukan. Ay, kastamot ni Kwarog. Adamot nasarakan na abakas. Anya, agpapadada nga da nasarakan da. Ay, malagip ko la ka nga rod timbaga ni Kapitan may papan iti babae a pet lover. Ay, wan. Adamot contact number na kan ni Inteng. Ay, ibagak man gayam kan ni Inteng. Tagpatulong tayo. Tapno maasikaso tayo anaimbag dagiti napidot tayo ading wan. Ay, wun man maray. No may dito'y dahi a doktor ti animal. Amangan no adda isuro na kadatayaw. Tapno naan anay ti pan nakataripato ti pets tayo. Wun no dagiti dingwon tayo. Ay, wan amare. Ay, amangan no pa'y swan na pa'y jaimbaga na nga adda premyo tayo kano. Uray dagiti daduma akalugaran tayaw. At damot tarakunda. Interesado damag iti imbaga ti veterinaryaw. Tangay ado kayo nga interesado iti project ni Kapitan. Da kayo nga rod timang train iti tarakon nyo. Surwan nyo ida. Anya nga iti maganap dagiti mang train ka dagiti pet da, madam. At danto angayan tayo a pet showdown, Kapitan. No asino ti kamayatan iti pet na, adda premyo na. No asino ti kalaingan iti pet na, adamot premyo na. No anya ti maipakita yung nga insuro yung, adda katukad na premyo. Umanugot kaya o kakadwa. Good! Dakkel to ti gunggunayo kakabsat. Surwan nyo ida, taumayak tumanan. Basta awagan nak ni Kapitan, no anyaman ti parikot, taumayak adagos. Mangtedak iti basit a pagbibingayan nyo pailaang ita, para iti kanan kan vitamina ti petyo. Kanya nga iti surum iti asaw. Tapno at damat ipakita na yung pet showdown ang kain. Jamot mo ti mang train. Isurok ka tumaray ah. Tumaray? Abay kumatumaray nga. Makilumbay ti tinarayan. Ti kahit ko asawa. Kanayon ko apagtarayan iti kalsada. Tapno na laing makilumba. Ay, uray sa kang kain. Isurok mat at tumaray ti bakas kaw. Tapno yung makilumba. Iso ti mga habak. Ay, naglumbadan to iti asok. Kitain taman o asino tinaparpartak. Sigurado ano tinarayan ti pasalay. Maabak ti pag-ung ni tata ba daw? Ay, wala. Maabak tan nabuntog at tumaray. Binigat nga isuro ta dagiti tarakan tangkay. Agjaging tayo iti binigat. Wala. Daita ti arami din ta kanakan. Tapno lumaeng at tumaray ti peta. Umadanayin ti pet showdown. Ngam awan mo't amo di pag-ungmay nga ilaban. Awan mo ngamin na isurukan kwa na. Di na amog ti maisuraw. Aya, maray. Ay, jay asume. No sinyasam nga agtaray. Ay na, naglaing atumaray. Imbag pa'y di asum amaray. Taad da namnaman na amangabak iti pasalay. Inton madanon ti pet showdown. Bareng marito yan. Binigat da amapan agjaging kad. Ay na, nalaing atumaray ni Dogi May. Kasta kaday maray. Umay kuntuman mat buyaan ti kinalaing di aso yaw. Ay katuwan amaray. Tapno makitab ti kinalaing na. Ay, nalaing ngamin ni inting amang isuraw. Ay na, saan gayam ang maisuro ti pag-ong maray? Awan na muna. Hay, jay laki na buntog na amag na. Dakil nga tati maitid agunggo na ti mga bakang kail. Isumutimbaga ti babay. Umay kano ti presidente iti gunglo na. Isu kano mo ti mangtad iti premyo. Ay, dakil tinamnama atipit tati mga bakang kail.
Ngam no ti pag-ong ni tata Badong ay saus. Awan laban na. Kanya matilaban ti pag-ong na ngay. Ay, nadamag ko gaya mamalas ka no atarak ng ti pag-aw. Tabuntog ka no mayt asumrak ti grasya. Ay, uwin ka na. Malas ka no atarak na. Ngam di tay amo ano agpaisaw. Ada ayamot pinarsuan ni Apo amalas. Inton bigatan ti pet showdown, Badong. Intaman mat buyaan jay aso da maribanang. Kastamatan jay bakas ni Kwarog. Makisalip da kano iti tinarayan. Kaadwan kit aso ti makisalip. At ado ti aso at arakan ti kabarangayan. Sikan salaang mat ti pag-ong ti pet na. Ikakto iti dekorasyon ti bukot ti pag-aong. Tapno sana kaslapatulaang ti tsura na. Anya ngay ti ikabil mo a dekorasyon na. Idrawing kun sa ti mapa ti kabildatan. Na. Mayat sa ngagpaisaw. Ikamot iti agduduma amaris na. Tapno saan latakas labataw. Kasta ti aramidaik. Tunggal sityaw at damaris na. Di koloris taw ti pag-ungta. Uray na buntog amag na, napintas to akitain. Agduduma ti mares ti tunggal sityaw iti mapa iti bukod na, tuyat. Imbaga ni Madam, mapaglinyain amin apet. Agyan kayo iti likudan da. Tagpili da iti kapintasan. Sigay, Kapitan, inak makilin yan. Igamak ti pag-ungmay. Intamot makilin yan, Kwarog. Alam ti bakas mo, taalaag mo ti aso may. Nakilinyan ni Nana Tuyang. Igam na ti pag-ong da. Bayam makilin niya, tadamot nga ron pag-ung na. Narigat mo't apaikatan. Aday tan ni Madam. Nagpilin iti kapintasan apet. Nakita kami, dagiti petyo. Ket tinaisal sa lumina itaapet, ket ti pag-ong. Agmay-maysa, ken kitain nyo, at dapay mapa ti kabildatan iti bukot na. Naisal sa lumina kadagiti amin. Iso nga, iso tinangaba. Na! Apay ngay. Jay mat Timot pag-ong pag-ong tinangaba. tinamabak. Uwan nagpaisaw. Apay ngay Kwarog. Apay ngay. Apay no paglumbaan tayo dagiti pets, Madam. No asino tinapartak at tumaray. Di iso kumabot at mga bak. Sige nga Rod, Kapitan. Aglinya amin apets ditoy. Ugadan nyo ti paglilinyaan da ta iso ti agbalin a finish line. Ibulos yu ti pet nyo. Bayan nyo nga iso da ti makaamo amagnawan no tumaray amapan iti finish line. Mabalin nyo ti mapan iti finish line. Taurayin nyo amakadanon ti petyo. Awan ti mangkadwa iti pet na iti paglumbaan ha. Iso da lang ti magnawan no tumaray. Sige kakabsat. Paglilinain yung tipit yung iti starting line. Agbilang akto iti talo No go kunak. Patarayan nyo idan. Buntap. Buntap. Maysa. Dua. Talo. Go! Yehey! Ay na! Dandan iti aso mi iti kagundwa ti dalan. Sumarsaruno mati bakas ni Kwarog. Ay, piman apag-ong. Di na pa'y nakatlo ti dalan. Nagbuntog piman amag na. Ay, ditaw! Ditaw iti ayan ti ka ng pag-ong! Umay ka, narasaw! Nay, apay ngay. Tinalyaw ti asok ti bakas ni Kwarog. Inuray naman tayo. Inkandugay. Di mo urayan ni bakas. Apay ngay. Apay ngay. Aglin na ngay matandag iti tarakan tangkay. Di da matan mapan iti finish line. Ay! Tumaray kayo na dwa. Umababutan ni pag-aong. Salbagdag ito'y moit nga pet. Na. Nagsugli na mo ito na nagkinaman iti starting line. Sigay pag-aw! Umay ka ditaw! Agur-uray ti kanang! Uray na bundog ka amag na! Tasaan ka apalwal! Sigay! Diretso ka lata! Na! Darasaw! Ay sus! Ay! Daglaan!
ay analpas tilaban. Kat kablawan kayo na natuyang ken tatabadong, tada kayo tinangaba. Ala sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Nagkapanto yan. Mabisina. Ang mawantay mo naluto ang masida. Ano santapay, kisaan nga agsida iti naimas. Tapay. Ay na. Mabanbanog na tao nga gubray ti bangkag. Di takit agsidan iti naimas. Imbaking ka, tasaan ka mabanbanog? Nakitak nga minti dekorasyon ni Marijuanang. Nagpintas. Ay, nagsapa mo dahi ta dekorasyon ay. Oktubre pa lang mo ito yan. Kano dyan doma, basta timapog ti Bermans ako na da, ag dekorasyon dan. Timapog iti Bermans. Ano dahi ta asasawa mo? Bermans, kati ko na da aber ti Udina. Kas kuma iti September, October, November, kan December. Oh, saan ka di apuro ber ti Udina? Ay, nagadulaki nga mo mo. Yung kakagluton, tanay, mabisina kaon. Ay, kanang isang put ka kumaitilutok a bulbulong ah. Ay, unay mo data bulbulungan ngay. Pagbali ng manakaldingay na tao, apag sinami ti bulbulaw. Ikan kumamit ah, uno karnay. Maray, nagkatangam ka dagita dekorasyon na. Adamot in may naglako dito, Maray. Di man lalaki nga gisursur-sur iti lako na. Pasaray naka-tricycle day jay. Day gay agbitbitin dagiti lako na. Isu tinagkatangam ka dagito'y dekorasyon ma. Wain, daan nga minan dagito'y dekorasyon ka. Isu agimatangak iti sa balay. Gumatangak tuman mag. Awan nga min dekorasyon ka. Kanayon mat nga umay day jay kat. Kanayon nga agbusina no kas jay alumabas. Padaana, tagumatangak tapno adda mo dekorasyon ka. Kasi kalat ta amaray. Kompleto tila ko na. Ada Christmas tree, ada agduduma a Christmas light, ada pa'y agduduma ti Maris na abombilya. Apay ngay nga awan ti agduduma ti Maris na abombilya, Maray. Sana balay, tada mo deta Christmas light, Maray. Umdas daytan. Sumurot ka mo ti jay bangkag, tuyan. Saan? Tadapad padaanak alalaki ang naka-tricycle. Kasapulak unay dayjay alalaki. Anya, lalaki. Apay nga padaanam da dyan lalaki. Anya teramidin niyaw. Awan ti aramidin may. Gumatangak itilako na a Christmas tree kan dekorasyon. Ay, kunak laki din no apay nga agpadaan ka iti lalaki. Gaputad na nakita man nag-display iti Christmas tree, mapal ka manay. Uray kita sanak nga umapal. No di kat siyak taw ti apalanda. Siyak taw ti kapintasan iti Christmas tree kan dekorasyon na. Ay, unay kan tuyang. Agparamag ka manay. Nga uray awam mo ti iparamag maw. Para! Gumatangak iti lakaw! Anya ka titigatangan nyo, nana. Irwar mo man ti kadakalan a Christmas tree kan kapintasan a Christmas decoration mo. Dayta ti nabatbati nana. Dagita ti lakok.
Agpili kayon. Babasi mo gayam tilakom. Kano nagdadakkel ti Christmas tree dagiti daduma dito'y kabildatan. Binatang dadagiti dadakkel. Day talat na bati, nana. Kayat mo asawan. Nagpilpil yan laangan day tao. Diyak kayat day ta. Nagpilpil yan magayam. Ti kayat kaw, siyak ti kapintasan iti Christmas tree kan dekorasyon. Agorder kayo nga ron atay nakmangala. Sigay, tay kadakkelan ti kayat kaw. Agorderak pay iti bumbilya nga agduduma ti Maris na. Pati Christmas light a kapintasan. Jay sumilang kan sumilap nga aganda-anda, ah? Sige, nana. Ngum nangina day jay Isaga na yung ti kwartayo. Adan nakasagan na kwarta. Agordera kaya nawan kwarta. Iwarwaras mo ininanatuya nga nag-order iti Christmas tree kan dekorasyon. Ima pala siguro iti dekorasyon dantay, kan kagawad ko anang. Sa paibaga na nagpintas ka nung nagiti dekorasyon na. Ngamda kami. Apay, kumpitensya ti dekorasyon. Yaman na mo ko ninanatuyang. Dayta mo ti bagbaga na kano adamag. At ngamin ugali ni nanatuyang, aparamag no daduma. Nasa umon, Chef. Narwamak makidin ay tikas nga ugali na. So, bye-bye alat tamatayin. No daduma, masurun pa'y ni tatabadong kenkwana. Dahil iti order mo, nana. Ay na. Ay, adamot lang ang ti pagdekorasyon ka. Ha? Apaalandak tao dagiti kukumaray kan dagiti karba. Dagitati na duma-duma a bumbilya. Nalawag to ti balayo no may kabil amin a bumbilya. Sigay, bayadak nga roday. Mga laak iti kadwak amang ikabil kadagiti Christmas tree. Christmas light kan na duma-duma ti Maris na bumbilya. Sika ti kapintasan ti order na. Sikan tulakit di ti kapintasan ti dekorasyon na. Day tati kayat ko ang mapasamak. Siyak tao ti apalanda. Sige mga rod baraw. Tulungan nakman amang bagkat day ti dakkilakartaw ta ipanta di taunaw. Nay. Nagaduke dagita bumbilyan. Nagdakkel Christmas tree. Nagatuwa dekorasyon. Nagpintas kan naglawag to ti balayta. Nagsilaw amin dagita. Kahit manungay ti nagastom dita. Nagasam mo'y dagita. Nagadaw. Basta sa anak apaatew. Italaan mo'y amaadaan tayo kikastaw. May anak ka nila pa daw. Pakaragsaka nunalawag ti balayta. Nagsilaw amin dagitaw. Ay sigurado. Apalan data. Ay, sas. Day talaki, day. Dapapalan daking ka. Na, apay kit din adida apalan. Nagbabasit ti silaw ti Christmas light da. Idento ta siya kit adapay ag silaw-silaw adadakkel a bombilya. No maminsan tuyang. Sana na saya tinaparamag. Di mo lamaw, no niya ti mapasamak. Maray! Adan na pintas a dekorasyon kaw. Nagranyag taw ti balaymay inton rabay. O may kayon to agbuya iti agrikos-rikos asilaw, Nanggatangam iti dekorasyon mo. In-order ko pa igay sa bali a pagilyan. Sa bali a pagilyan. Saan ka di ajay lalaki nga gisursursaw tinagurderam? Di ka mamatay. Di oray o may mukitaan tinakasurat igay supot na. Made in Japan. Iso nga in-order ko igay Japan. Gaputa made in Japan, kunamon nga in-order mo ijay Japan. Katuan, ay naramid na nga root ijay Japan. O may munto kitaan maray. Nagmayak. Inton maikabit mi amay, ay saus. Siyakto ti kapintasan iti balay, inton agsilawan. Wow! Naglawag ti balay da na natuyang kantata ba daw? Iti balay dati paggapuan ti lawag. Walang kail. May kaata kita namin. Ay, itaman garot kita ay. Sige, ay na. Pirmi na naglawag
Adda ko man yan, tay. Tapno makita naman tinagpintas asilaw, iti balay ti kumari na. La, ang datan dito. Ay, una yun, naglawag. Ado amares ti bumbilya. Gilap-gilap ti balay da. Awan pa'y kasta dito yung kabildatan. Ay, nagngina siguro tinagastos na kadagi jay. Una. Nagdakkel pa ti Christmas tree jaro bayan na. Nagmayat ti dekorasyon na. Kasla plaza. May ninanatuyang iti paradahan ti tricycle. Agpaili nga ta. Magpailay. Di mo nakasukat. Pangisapay ti chinilis na. Ay, wang. Nalabasik ti maysa. Idinto ta nangisik ti maysa. Yay. Ay, unay kat ninanatuyang ay. Nakita yung ka di ti balay may dirabe ay. Ay, wala na. Naglawag ti walayaw. Nagpintas. Ay. Anya nga iti serbay dagiti dekorasyon da maribanang kan marekwanan. Ay, katangan nyo ngay kadagi jay, nana. Imported dagi jay kwaraw. Naggapoy jay abroad. Iso ang nagpintas. Nagampaman na nabigbigat. Di ka pa'y nakalutaw. Kitnay, ada pa panak. Nagluto ka kumamutin Napan ko nga rod imparam magtinagpintas a dekorasyon ta. Dahita ti paglaingam. Dahita mapanagparamag. Di ka lang mabain. Apay ko maamabain na. Napalandakit di Dahita ti amaw. Yung kakaagluton. San kita dahita agpasikat ti amaw bakbakitan. Ay, anya nga'y gayam ti luto kasi danta. Ay, diya ka mo Siyak pa lang mo ti pagdamagam. Gimatang ka kumamot na, ijitersina ni Marijuanang. Awan nga roden kwarta, tenggatang ko iti dekorasyon. Anya, day takit dekorasyon na, hindi nangingatangam iti kwarta. Oray, ata nagpintas mata kitaan. Apalan dan tupay. Wan kapapalan da ka, nga mawamot si Dam. Sinalbag kiday. Siguro tinagastos ni nana tuyang iti dekorasyon na niya, Kyle. Una. Diyan la bumbilyan ka nanginan. Di Christmas tree nga, kanda duma pa dekorasyon. Ay, nangina ribu-ribu. Nagturod mo ta naging matang iti kasday kangina, kat sanda mo tabak nang. Pagragsakat na nga ron. Nagdakkel to siguro ti bayadan da iti kurintay. Ay, ribu-ribaw. Makla ato ni Marito yang inton umay da grading. Ay, di na napanunot da itangkahil. Di namat may ikat ngamin ti ugali na akas jay. Ay, saan lang amin anailasag ti kasday nga ugali na. No dikat na ito lang pay. Nay, ape akas na day talangam. San ang mailadawan, tuyang? Ay, mangiremedyo kay ti pagbayad ta iti kuryentay. At day may nagreading kat ay na. Nagdakkel mo't gayam ti bil ta iti kuryentay. Anya? Ay sus, sapay awam mo't kwartak. Awam pa'y mabalin nga ilakaw. Apay mano aya? Basta, dakkel. Ayun na yan. Dahi tanto mga main. Nagado a bumbilya. Kung Christmas light. Ikatam kami nagitan na. Apay ko mga ikatak ngay. Anya pa'y ngay ti pagparamag kaw no ikatak. Ay sana mabalay. Uwin angam nagdakil nga ron dahi tabilmaw. Bayadan pa ya dahi tabilmaw. Bayadan tanto ano at danton kwartata. Kano saan ta makay remedyo nga ay adagaws. Pangalalaam ngay dita. Hawanin na. Magkumaano agsusuldo ka. Ay na, saan laang adag iti agsusweldo ti adda kwarta na. Apay nga rod anak kagatangak iti kapintasan a dekorasyon kat sa anak mat nga agsusweldaw. Alaman? Kakaruba! Umay kayon tao inton rabi ay iti sango ti balaymay. Nagpintas a kita enti sumilap-sumilang a dekorasyon may. Umay kay! Nadamag mi kay, nagpintas ka no, kita nagiti agsasala silaw yaw. Kasla plaza, na? Ay, hipod na! Sakla ang ti addakas jay na.
Umay kayon to amin ha. May kamay. Agraragsak tayo iti sango ti balay may. Bagkong ka, ana na, makagatang ka. Kami nga awan. Ay saus kapoy kayo nga rod. Ano kasta? Basta, umay kayo amin inton rabi ay. Masaksyan yaw tinaglawag a balay may. Yun konti silaw. Tadandan itang dagiti umay mangkita iti dakkel a Christmas tree kan Christmas lights ka. Adda pa'y ado a bombilya ti aglawlaw ti balay. Ha? Apay ngay. Di mo't agsilaw dagiti bombilya kas kada Christmas light. Na, apay ngay. Day tanapan nagipadamag ti inubram ang naglawag ti balay ta, tuyang. Awanay, imay ta pinuti day ti kuryente ta. Tadi ka mo nakabaybayan. Ha? Anya? Kaya't mo asawan? Na-disconnecta? Way, Ay na, sapay umayan dagiti inayabak nga umay agpuya iti Christmas light ta. Ay inka man ibaga kadakwada anaputdan ta. ay problema mo day tan, tuyang. Bayam nga umay da, tapno makita da, nasipngatan day ti balay ta. Ay kababain pay. Imbagak anaglawag taglawlaw ti balay ta. Agam nasipngat-mat gayam, tanaputdan ta iti kuryenta. Yakmat ngamin mabayadan ti bilta. Ayun na yan. Ay, nanatoyang. Anyang ita. Saan madgayam analawag no di kat nasipnga? Agbayad ka ngamin iti bil mo iti kuryente. Hala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Bukley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Adyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Anya? Sakti aglaba ka dagiti namurngan tabanang. Ay na, agpipikal nga ro dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong. Plus blouse mo. Ken dagiti pandiling mo. Ken Ay, di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ingkakat aglaban. Itne, mapapanan ti oras. Ay na, imbes ko maasikat ti aglaba ken aglutaw. Tapno day talamangan. Ken mapanak iji barangay hon. Isulat ti aramidek kuman. Mapan kakadewan no saan. Ha? Sige, mapanak ko. Nagrigatin aya, di awan katulong na. Ay, awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Nay, haray! Si Kamal kayam ti paralaba. Nay, pandiling pa na tayo lablaban paray. Ay, nagkapwa manin abigbigat ang mga asar, Nagapwa di ta maliklikodak Na, Amon paray, no siyak ti si ka. Jack ipalubaws nga pagbalinan nak ni tuyang kaw nga under di saya. Ay, uli magkaman pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawan under kan. Ay, saan? Anya? Ay, no awan importante nga umay mo ibaga. Ay, agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. Ay, under di saya ni parente nga talaga. Isuki din ti paralaba, kadagiti murang dang agasawa. Ha! Kaya't namat siguro at tulungan ni Maribanang ang mga numarigatan nga aglaba.
Ay, talaga kiding under di saya ni Parinteng. Iso ti amok, Maray. Apay, sika. Saan mo ka di atultulungan ni Marituyang nga aglablaba kadagiti murngyaw? Ay, never, Maray. Saan ang under di saya? Akas ka ni Parinteng. Anya? Amin na mo rin may kanituyang kaw. Isaw, ti aglablaba. Sana may bagay, no siyak ti aglaba. Ta siyak ti lalaki. Agtal na kayo, mamay, tataba daw. Ha? Apay ngay siyak. Lalaki akmay, ngam siyak matiyaglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay, kat siyempre tawang mo't asawam. Sa nga kapsoon mo't dagiti badbado ang malabaan, to yan. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Iso asikan ati mangilaba mo't kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki day ta. Sika, ta sika ti babay. Anya ka mo taon. Amin tayaw, mabalin na taglaba. Sakla ngaya, nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday, masadot ka nga glaba. Anya? Nagkapwam nga'y maribanang. Day, sigamot gayam day ta Marituyang. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatang akmatan iti agas ko. Aya? Ay, agpipikal mat ngami ng dagiti ramay ko. Ay, jakpay makalaban iti husto. Anya? Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko ni inting nga aglaba kadagiti mureng may iti inaldaw. Ay, naimbag ka pa'y Maray. Tamapilit mo ni Kapitan nga aglaba. Ngam ni ba daw, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngam siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masurunak. Inteng, ano sa pasikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasan ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga, Rod? Ay, una yan. Sa pajak kayat ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko Anya ti makagapaw. Kwa? Awan? Mangano ilayat mo manan ti balunay. Na. Masakitanak. Uray saan anak diso. Enteng? Ay, iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Nagatumot ilablaban nyo ang kalinteng. Ay, sika magaya po, Rog. Adamat awit mo apalanggana kung badbada. Badok na gito yung gail. Umayak man maaglaba dito yung karayan. Nasaysayat di tao, tado ti danaw. Ay, umay ka nga ron. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang ang gail. Videoan ka man, ta-i-reels ka. Ay, saan Dahil tati di mo aramidain. Ang mga no ada makabuya. Kantsawan da. Ha? Kas kandi pari ba dong? Ay na. Umay nakit kantsawan na hindi aglablaba. Ay, dandanik la siltukin. Ha? Apay, anya ti bagbaga na ya? Ibagbaga na nga under di saya ka? Ngaming, sikat ti aglablaba? Ha? Angkal? Una naman ati kastan. Nalaing nga ron ako man siyaw. Awan nga min rik-rik naan kahit ni Marituyang asakit na. Iso nga isulatan ti aglablaba. Kahit pabanjing-banjing ni pari ba daw. Gumatangak man itilakom nga agas, marikwanang. Para iti anya, Maray. Tumarag pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, Maray. Mapan ka pa agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay. Tikunak agpada kami iti sakit kini Maribanang. Wen, kasapulan nga agpa-check up kamet. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit ka ni Maribanang. Ay, sige nga rod Maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka Maray.
Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Tan jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Sige, siyak ti agluto. Siya kaon ti agukis. Pasensyakan, takas tumatan dagiti imak. Wen, siyak aminain. Anya meten ti kastoy abiyag. Masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Pules, badaw, kas kada kortina. Ay, kaasyak dito ya. Ibanting ko sa langin dagito ya. Ay, sos! Ano man ang tilabaan, pare? Talagang under Bisaya kan. Ay, umaynak manan as-asarin ah. No, under Bisaya ka, pare. Ay, saan? Saan nag-under di saya? Under Bisaya ka, pare. Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga nuan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Yeah. Wen, pumanaw ka! Nasaya at mat, tanalaba am amin dagiti murang ta, Inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, tasyakot ti mangisampay ka dagiti linabaam. Kaya ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay. Ay, mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Kaya ti na talaga. Apay, anya ti makagapaw. Ay, masurunak ka di pare ba dong? Tunggal aglaba, kahit umay naki din kan-kansyawat, asarendak, gapo iti panaglab-labak. Para iti day talaang di mon kayak ti aglaba. Ay, isupay numan ang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! Nukunak nga aglaba ka, tong palem ti bagak Inteng. Ha? Di mo ikaskaso day jay apari ba daw? Padang kalinting ka ng tibanang iti balayta, tatabataw. Ngamay, sana nakayat ni Uncle ti aglaba. Anya? Da kayon tumot ngamay. Pasaray kantsawan yun ni Uncle, no kasta makita yung aglablaba. Aya. Numuna ta maalayo pa lang ti agkatawa. Idinto ta maditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ay, sorry ako araw. Jak amo akas tagayam. Pudno may. Nga under Bisaya ng Uncle mo. Apay, trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Alamat. No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba. Ang mabalin ko matlat ti aglaba, uray lalaki kasano nga dayta? Ay, depende magkiti Dayta nga raw. Iso asardengan niyaw nakankansyawan ni Uncle Kao. Tasaan nga agpapada ti panunot tayaw. Taddakas kada kayaw, asana makaawat. Kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin ti mapan mo ibagbagakan ni Kapitan Inteng nga isukot under Bisaya kabadong. Nga pulang tamakit-kitam nga aglablaba. Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under Bisaya. Tapno ammom, agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga agasawa. Aya. Wen, kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanen akayat ni Kapitan ti aglaba. Dayta pa yan ti pag-apaan da kan ni Maribanang. Addakan, tuyan. Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanan. Nabanuga kaun. Anya? Kaslama ngamin mapupuuran ng dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba. Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. Ay, saan? Jak kayat. Anya, talaga di mo kayat taglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban. Intun saan na nasakit day taimam. Ay, una yan ti kastang asawa. Di nakpayam mo atulungan. Ay, naulpit ka ba daw? Ay! Para day talang, agrungab kan. Ay, nalaman langay. Sa pagkakita ba, bakitan? Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badba daw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau.
Ah! Mukaon, mapangkay wag labay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igam mo asabaon. Ay, amuklat na mapangkaglaba. Kunak man no pulos adi ka aglaba, tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini angkel kaw. Saan nga tanga under di saya kayo matan ita, tataba daw, ah? Ay, sumarden ka ko na, Mike. Saan ka kasarsarita? Ni, masurun ka matayin, tataba dong under di saya. Under di saya. Ay, di ka pala sumardong, Ngay. Ah, Salbag ako aro, Ngay. Nakita nakpailayan, Mike. Ay, patakag kaglaba. Tatlong malpas adagos na gitilablaba kita. Ang mga nod na makakita kanya. Ay, salbag kinin tikas tayo. Ay, Jack lang paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Ay, handa ka magamit ito'y malikudak, paray. Anya nga. Kunak man no, babae lang ti aglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni Tuyang ka. Isu asya ako na taglablaba. Ay, kababain pa yun, pare. Ay, awan rumbang nga bain mo iti panaglabam. Ah, Kasapulan da ita. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wando ka ni Marituyan. Kas ita, nasakit ti iman na ako na. ay, sa bagay ba't kindi, pare. Ay na, nagrigat gayam tinakantsaw no maminsan. Ay, wala. Hey, mapadasa metan, tinapadasak. Nakantsaw ka, idi. Tagayam, oras si ka kit aglaba. Ay, pare, pakawanan na ka. Itakla na mires. San gaya marumbang tinararamid cooking ka, iday. Isa pakawanan na, pare. Itakla na mires. Ay, mala. Very good, na naka-amiris ka. Tatabadong, nalaing kayo ako mantyaw iti padayo alalaki nga aglablaban. Anya nga ita, da kayo met